awuthi ngizoqeda amanga kancane awuthi ngiqeda amanga kancane sanibonani wengane zakwethu wena webhaka uyibambe la Khehlelezi uyibambe ngapha yini inkinga yini nibangani kahle kahle yini le nibangayo kahle kahle wenyanga esikholelwa kini wenyanga siyanilandela kanti ngobhuti abadala yini lento enenza kahle kahle nobabili awuyibambe Khehlelezi la nzama ake ngize kuwe qala nje angazi ukuthi nibangani anginazi futhi angifuni nginazi kodwa ngifuna ukuthi into yakhona ngoba uthema ungabe ususa lo msindo kade ususa kwaze ofika ekutheni eringini kanjalo ekhipha uKhehlelezi ethe eringini right uma kanti lo lucky leyo ngizokuthola ukulife izolo ngumgqibelo manguthola ukulife indoda yamadoda ngithola ukuthi uthini uthi hey usigujana uwile iphelile indaba yakhe kusho wena uzukala ngomuzi wakhe osemhlanga angaze emhlanga kuthiwa yindawo yakhona ke ukala ngomuzi wakhe osemhlanga hawu umuzi uKhehlelezi osemhlanga usayekho uthi udliwe wena uthakasela lutho lo muntu okungimangazayo ke uKhehlelezi noma ngingeke ngikhulume ngakho konke kwakhe kodwa ngineshoyo ukuthi uKhehlelezi unemize u2 la esantini unemize u2 mawungathi dubula ngicela ungise emzini kaKhehlelezi u2 ngizokhambisa mina kule mizi kaKhehlelezi esesantini omunye usesantini omunye usemelrose uyangizwa ukuthi ngithini esantini Khehlelezi lo ngikhuluma ngayo right ke hlahla le izolo uthe wena mawungabe ukulife ukhuluma ngokuthi uwile uKhehlelezi wasuka lapho after mawuvala life wakhe wafula life uKhehlelezi mangibuka ulife kaKhehlelezi ukulife uyakhuluma uya drive usemgwaqeni waze wayongena esecurityini kwakhe emhlanga mayifika lapha esecurityini uthi security ngizwa kuthiwa angisena muze emhlanga udli umuzi wami iqiniso nilelo livela lihleke lithi security bese lizwile leyo nto leyo ko social media amanga lawo lahleke security qede lapho wahle uKhehlelezi wangena ngaphakathi wapaka imoto yakhe wasesuka endlini yakhe into engibuka kulife wakhe leyo mayifika endlini kunezingane ngaphakathi zibukela iTV ubhazabhaza weTV ziyamjabulela izingane zakhe uKhehlelezi okhomba ukuthi umndeni wakhe ufudumele hawu kanti uBhaka lento beyikhulume beyithathaphi kusuke lapha esuke ephuma uKhehlelezi ukulife njalo esuke ephuma uKhehlelezi eyongena ekamereni lakhe mayeveza ikamera lakhe uvula uodrop kuvela yonke impahla ongayicabanga gushi wenani ephume lapho ehambe lapha jima khona uKhehlelezi esivezela thina ebese kulife wakhe esivezela uKhehlelezi lapha jima khona manje bese ngiyibuza ngithi mina awu kanti uBhaka unamanga noBhaka kanti uBhaka yonke lento ayikhuluma uKhehlelezi unamanga yini ilapho engibone khona ukuthi Bhaka unamanga bhuti uyazi mfowethu empilweni mawungabe ubone ukuthi umuntu ukwehlule kuvume lokho ukuthi umuntu ukwehlule ungenhla kuwena kuvume nje mfowethu lokho clean yebo nizinyanga nonke kodwa ngeke nenze ngokufana nawe unezinto zakho noKhehlelezi unezinto zakhe kodwa into engizokutshela yona mina wena ushiso ukuthi usekwehlula uKhehlelezi wena unamanga amanga lawo wakhulumayo ngoKhehlelezi leyo nto leyo bazokutshela abantu bebekulife wakho bekulife kwaKhehlelezi bazokutshela so angiqondile ungena izimpi zenu kodwa ukuthi ngoba ngizama ukuthi lento engiyilandelele ngani na ngokuthi wena unomsindo ngoKhehlelezi kanti uKhehlelezi uthule wena ufuna ukungiprovela ukuthi wena wande ngomlomo uKhehlelezi wande ngeaction lalela ke Bhaka ngifuna ukuprovela ukuthi mina uKhehlelezi lo uthuwile wena akawile lo yamuntu loyana ukuthi ngoba akakwazi ukukhuluma njengoba wena uyiqhalaqhala ekhulumeni yena uzokushaya ngeaction kuphela uyayibona leyo nto le tshela mina ke wena mina ngihambe ngiyokuvezela umuzi kaKhehlelezi osesantini nosemelrose
Ngizokuvezela lemizwa u2. Ngizokuvezela lemizwa u2. Hlukana namanga Bhaka ulokhu uconvince abantu ngamanga. uKhehlelezi imvumo ukuthi ungenhla kuwe. Uyasuka lapho uthini? Uthi yini le ndawo lena le nakho? Oh imzo lifestyle. Uyasuka lapho wena uthini? Uthi ayisekho. Uyazi ukuthi khona lapha emzo lifestyle. Ngiyokutshela ngelinye ilanga baba. Ngiyokutshela ngelinye ilanga ukuthi khona ini emzo lifestyle. Umuntu mayingabe eyishintsha iproperty yakhe efuna ukwenza efuna ukurenovate or efuna ukwenza something different naleyo like into ebusiness. Ngeke phela ungijaje ukuthi kumele ngenze ngasikhathi sini cause yami leyo nto. Bhaka hlukana namanga mfowethu. Hlukana namanga bhuti omdala unamanga. Unamanga bhuti omdala. Utshela udubula manje anginilandeli futhi anginazi nobabili uyakwazi nawe lokho ukuthi anginazi. Kodwa into engiyiprove kuwe wena unamanga. Umuntu mayisekwehlule Bhaka kuvume nje ukuthi ukwehlule akhocala evele ngeke silingane lethu ayimini ihlukene kanje. Ngeke silingane. Ngisho ngathiwa nisebenza ikhampani eyodwa nihola semsarali or kanjani kodwa ansoze nenza izinto ngokufana. Wena fuma nje ukuthi uKhehlelezi ungenhla kuwe kuphela uyeke ukukhohlisa abantu baconvince ngamanga. Unamanga Bhaka unamanga. Mina ngikuprovela ukuthi unamanga wena. Ungenile ku life wena. Waphuma ku life. Wangena uKhehlelezi ku life. Sayibukela thina. So manje yini eyenza ukuthi wena ufuna ukuconvince abantu ngamanga akho? Bhaka hlukana namanga. Unamanga bhuti. Ilakho nje ngizokutshela khona. Hlukana namanga nzama. Qhubeka uyilaphela ilonda zakho. Uhlukane noKhehlelezi naye esebenzisa umuthi wakhe ngendlela usebenzisa ngaye. Njengoba uzombiza usigujana, yebo usebenza ngazi igroup nemithi. Nawe qhubeka nomuthi wakho kulapha ilonda Bhaka. Akakutshela Bhaka. Hlukana namanga bhuti omdala. Unamanga. Angilwi nawe futhi uyazi ukuthi ngeke ngilwe nawe umdala. Kodwa into engayifuni amanga. Nonke benihleli ku life izona. Sanibuka. Unamanga Bhaka. Hlukana namanga yekela uKhehlelezi ekwehlule ngakho konke ngoba usekuhlule. Ngiyema la.